bana jo me bana jaling jo ma gor jeno baje nywa ye kel no gwasa me naga jeno de kontin kontilat korodian de konkeli no bana right ke kui kuma ka mintirai which ke juba la sa sudan bantin kontilat korodin tin bana kelinka jan larame no kenyam mandelar ban jangadin gwa en walle changa baro ka pay ba dakron kina dangro wide jen dangra wide diech ban jome ban jilinkel ke duptin kon dong de kon linga ja kenya man ban ngach ban je zil ngajen no en walle rei wich ka juba situation beja kam de ni SSPDF kene de intin kon tela de Uganda tin chalka UPDF Uganda People Defense Force no ken wa tiken karol metod mi choda lat wa kuma laro de dia kang en kuma nant ke kim yadit wudi shalka me bol mil la ku la je dia lede la je dia gor no dara gwa kim yadi daraja kan ka bom sede mangai kon dia no bol mil no gor jeno ba kwerbe je juk re which ka sa Sudan gor jengo be ku be jalat ke juba ko ba je kul recognize win monitor dien mo teche jalat en mishkela mo chaje be recognize kwa mandan to kwa le nen gwasme en wala che to gono de ni SSPDF de ka wotre wich ka juba ka bilpam de ni tin kona ganka kwani kirma yadit kirin kona teke gade ken de ka woch de ka nangra de ka nan ka luri de ni Uganda UPDF de ka kan gwadan tikitin ko kan tigarar juba ba shir mangai kono no ta tan tigara wi ka juba de ka nangra woch ka de ni SSPDF de kan ka replace alo de ni kon la de ni kirma yadi de ka woch de ka wora la de ni SSPDF amene biya ngach ano ba de ni ba ko yire woch cha ka woch lora bang woch ka ko mete millet kene ngai kono na mani kan de ni SSPDF they can feel humiliated long ko kan cha ga chen je ga long ko gwan bar do ba dana chan ke je ga je janane payment and come ke kana payment and come ke UPDF la de Uganda chicken pa tiken ga da dio je sharo dana to gon tama mente ka jang keden ga social media tilat lat ken no ci bol mil jalaram kel milena agenda dun Uganda chelena agenda mandara de kuma sos dandero niam kaje dio je sha kenen ga tikon lat korodian matwo genene ko gorko ba bol mil ba ja ko koraniam gorge jenwo ba wuri shalka kin yadit ba je lo dore ke be retire alo che bilangot kemi a ko right now ci ga jodan linkon gwasmene wa gorge jeno en kin yadit der dil nyur dore ka jodan gorke bolmel but chede nyu dore me kana kon kep ko bom bolmel dong gwe ke jeno dong de yen ke there's something dong bro da lan me de natin kontin bumniken de ka wo ne di kontila loyal ka kin yadi gorke ken go ba ka silent ke ba ka lat golka jemne nyen tama en wale tural mo totetin ka juba kam de ni SSPDF kana de ni tin kola de Uganda chana miton min nen gwasmene min lat ke jen go ba de ni SSPDF ba ko wire wiki bil pa ba kana ka luri gwiyenedi what if take a michi talk michi talk ka kir ke ci bol mel chaje declare no jen bala president rei wika South Sudan ke jen critical time to continue ngum gwiyena kuma kir me yadi karwade baroda dak ko bol mel chaje nok kuma SPLM chaje nok bo a party nitin konin tere wika South Sudan so mingai konin mene lokeje but tentama gwi jano dere jelel ka bom chere mungwi kondiala nane je man bana kula ngaji no te mile rode jenene ka jo keji ngai kon gwada dana cha deini SSPDF cha ka nangtin ka sha ko naga kumi Uganda dio je more than 12 dio je ne wero dio tichilu dio je mamat kon ne peng ne dia le kon shilu dio je chane all the information you kon social media ka ta dana cha ka report ke je anu kore nyam ne dang badda kore joga me
nay ti chok bakel ke dine SSPDF ti shilu ti yeken ti test nien you know ka gwada dana ji kiri gujeno big ngubutu ogone sko tiken ga plan cha de ni SSPDF cha ga deploy cha ga nangten cha ga nang ka je keji en wina mite ke nay ti cha ke balaga jani ti cha ke ko bom no de ko ko ngai ko ne SSPDF je tiang ka gad jani chi ne dial ti tino ne ke gad jani ti tino reudien dial ka gad jani so me ji tuog genene che tuogo no che tike de ni ti shijan no de kan to gwa ko wache te karam kel mi choro ne ke ni SSPDF gwadan chaga nang tin ka je keji ko chaga kep ko bom chaga jogo no balu jok ngai yana no mi jinde ke chulo jok ma cha chi binu jien wache kan la ne ke chengder ke ne ken jogo no kan sanya for this kan sanya no ba no gwa ko chi jandana de ben ka gwa men cha jogo no chi bulu jok te jonga no balu jok so when mo mi chi pin cha wara choro mu ka maide me jani jana mono lo cha wo chwaling na maide choro bar chung na ka sho dar sho jabar mi chi deni chi ring tana wadi bi den gwa dan chi ma cha pelten chara ma cha jo ji den gare te pan cha ji no chi yede cha bat choro nak nagaro de ku kwingu ka jani cha je kep ko bom lo shi we ling de no bo kor bo nyin ke ji Uganda kap ko ne ke bom jen do badan nagaro right now a millerod so man to ba ke SSPDM yok tiken ka dio ja te ka ne ti bom ka ke ne ko na la jang ti chi te nien ba te karam kel mi chi liu ka rammo ramimo penigen ke chi turbulent yak I do not know why which road la do ne but chi turbulent yak ngaram no jena wa ramilla de ni la ka ngije do no ke de ni jane ka ram bumbu mai ke jabane so ti turu nga tiken online jen engwet wud jane garam moni ci yede ci tesien re wiki juba lo ci yede ci liude ko lar ci liu garam me gwada men dong de yen turu de yen garam men so garam ni rami ci liu ki rami shanak de ko lar no ci liu ke mu so agenda na to so le liu ke je dol jane jen but ci yede ci tesnien no ka jo chala dio je wala kipan but chaliu no mino dien gwase me mo ko lo gor la de nya SSPDF kan kwa ka pressure long we don't know menaga money ku wona kan gwa kor ka je keji wala ngum le roda but problem mo cha roda la den wenemi okay ka mi le roda so mu nyu do di bu gor kon no bant ndiala kon ngai ko din kon tindiala ko ban ka ngati bu kon all the information reponi bana ka deal gor ka do badan de kon ngi ko right now not chicken ka gur tin kon lat ka rodian kom gur kon ga tiaga de kon ngaji no te ka lat ka rodian antam right kona chukume SSPDF chikano gor no dong biken jorin biken kamnial so jenda le roden tamno kene shine bi jere we ke juba chane binan ka luri bol meli to bi adil jen bi awen winimi so right now te roll to tikitin right kona ne no mele roden tamno chan men nyogo jian no ngume tarke ka kajo keji kam ji Uganda kene kuma South Sudan kajo keji jena gwad metike min roli katin kone je ka pinti ni kot ka chap dabni te coffertin marbly tikitin a minute iron sheet ala iron ore alo tikitin te min rol to wan ko kien tikitin lead gold kan dial tikitin winimi so one place more take a border but we dialen content nya chana displaced in tamaji Uganda ka witin kon la wi South Sudanese chika wiji Uganda ka kwiko chikir mi yadit kane dieli kan la kane seven ko kai ke jenu ngi ro la ne so chikum chire me chatwo ko cha ja ngach plan dien kan kwa dangro ko nkir gor jeno bi sorry wuri shalo me musebeni gor jeno kir be jenjre kwara so che gor no dong de kir dare jien ko mo kir wo wigien na je gwan wo tele resource ni tibe jigre wi ka South Sudan ko che South Sudan je cham go gwaber jen menen yana tama o de de kelu o de jaka border ka kaje keji dong Uganda kene South Sudan kon kaje keji jen ya teke mi rol te cha discover tin ko ti jigtin ngini mi so jen menen tama jakken de non kana rewi ka South Sudan kanan kare wi ke juba ko gor ka no bi kirma yadi but we kwam so Uganda they are making mistake den jene
ka Kampala right now right corner kia kajen Uganda ngai kono no ke 2026 taken ke election at the same time to kuma South Sudan ke 2026 taken ke election kan both country taken ke election to ba la ku inquiry you know would shall me Museveni a tongue me shall survive ke election ko nteme jen chadong gor jeno dere gadde jalat kwarka no baranyo ke presidency rai wiki Uganda na mo chi guarantee kamandan bro lat ji Uganda ta right now shi kan ngokan yal no Museveni shabile la kwarka gwasinde ko chigan gujino Museveni ku the Uganda kane to koken kay nyok Museveni naga ji Uganda dio jangai kono kane Bobi Wine tikare kur to wan ka karuna ti di kono nen no kache ni ngwan chagan nak ngayen gadul michal Museveni mozi leb de kan malala de ka social media especially tin kono ko tweet ka Twitter ka te bait de kur de je non kam Uganda kan witin koken ngai kono diala kono leda okay so right now I'm right kono ajen mugure jeno be de keliu be jen anka border kwi jeno de ga beben ke 2026 keje kuje manana butuo eno bedong be mar kam South Sudan kene dung Uganda eno be dakfing chi far go to chicken galatin chicken gorgeno de two country they can take go kir me yadi mu we bat kwerka go kir right now kir chelwek right now la power keliu chelwek me dane talk e kir me che kuma spila yo che je dismantle ke je you know kan je dismantle keliu ko che Dr. Machar che yen of course Dr. Machar ba je yen ba sorry ba je luin ka gwan me tiaka long dio je mekanin more information kan je Dr. Machar che tiaka long but kan chang da manan balung je kanalat but jen telejemu teleje dur mi cha je ke je wa ba je luin ka gwi ge yen wo jaram dan en bikir bi succeed ke bla kwer ko wudi chalo me bol me chira mi ba nok rei wech ka South Sudan chairman to kir mu ken she tin kon lat ke tinde mal no rei wech ka South Sudan wete chi lalat kan 2026 kan ben be kir berin ka Museveni babarin ka Uganda gwadan bu ko rom tina quick kon diale okay quick kon mandan border lat ko kum Uganda ko nen dio je ka kan runa tot pai we chi kare ngalong pa cha pel ko gwade dane chi ken election den chi ken rik ko die de chal Museveni chi ramade pat e chengna mate ke deje even de ni ke right now right corner chi ke chuj ke wuri chal Museveni ko jaken na moje de ni ko moje ka ter ka jiwoch e chenga de chi kan jal poli ni ken chi kan jal mi chi ko rokon like some place darker so ba ji yig dweche ne ke ba yig dweche ne ko la civilian ko so jin mi shi jin save right we do jin de kala ron wo ganga which kujinle la ramitedi ma chi jira mugwa you supposed to quit that job ko chi charo ke le usie nan ko bi gori yo the no be protecting na shirma latke dini SSPDF okay good news dene dini SSPDF dini kirma yadit wajen kan gotin content chaga deploying kene chaka abandon kume SSPDF kume kirma yadit kene chaka abandon kirma yadit ko ken chaka muy ke yo gwan mo ke Uganda tram kel ke chenkel bude ko kudang ro US dollar ke ken tela mi jekana akane biken do badan la ka order ke je akane biken ka ban pin so agenda na le ro dio je dong in social media nen you know take a tour bianen bonnet to cap kan ko kul kenten ci woni kan kor ke Uganda no so for that they are not going there will be going ke kumi Uganda ken jene ken la rulen dumi SSPDF tin konti pinke mi yadi kukala act right now lo they can gorja they can gang civilian no big link ne kirma yadi you know so there agwa ko nene je won madda kirma yadi de ko ba duar ba je ke ba ne tin konti kel ke je ke ba je jako ba te ka power ke long time ka do mo tele development mononga tele siang shop metere which ka South Sudan ka tele mat tele unity so nyo je no kirma yadi dar ben pe radi ndera kom de le gwal so bull mill is not choice right now no bela queer right now right corner katin jek kon leda even jankian she get tired of bull mill so na me janana gore de nyaka yakel one last information man gore nyaka yakel so there are update no mi jira mete role boon ki role Ethiopia der jome der le ka shanka bakel ka pai badda kame
ray which ka Gambela la roll boon update ka ya mi jin am to roll boon no ka shilar ma shiling bi nyane ko ken sha nuori dangro sha kanak naka ke gwada shwal ke jab ka Gambela goro deran dero da tit mi jiram tire roll ki Ethiopia ko tama wa security situation that we jack security situation Gambela shawegwa den watin kon tin de garodian tit ci kon yala ngaje no ko kor gwan bar no ne shop ko wala wonyam cha kan naka bar pana me ka shanga bakal mu kon rek ke shode me shanga bakal ko pay badak ron kin dangro jan dangro yidi di kon wala shanga baro ko pay badak no ci kor mo cha to duno kor metal nuare shi ter ka bar en kontin na kan nuare na kan kare kanikin gwada shari jab ka de dor ken tigatin ci information me she ben no de randa ro da gang du ro jene ci bo gwad me shi nuare shi kan ditan ci ro do bishot wudu gwalat bo gor jeno bi la ngaje no wo yeni na nga ka security de mente ji nga bi gama ko bo liu lora bank do mi ma dong de te de ken ga je de shi mo de ga le ke ja gat ko ka ba ju nak lora bank no chede kwa gor jeno de rande ro da tit kane dia la continue role boy de jo me de ja kam ya ka information da shi ben no ka mi shi nga che chwa jen bi shu la ne dia la konte gambe ka tit ka rodian chirun ti chit ke te kon te cha tok ne ri shal ke berte ci kan nyoko mu to kan nyoko tama an gor jeno de yen me de yen lot dien la ne ko kien ko de ne dia de te ka ngach katin kon lat ko rodian to je poro jeno yen bi aler ti bi ga nyone ko kien ko bi ken ka kula malajik mi jiram jidit ko subscribe ko notification bell ko je to kan TV anda manu ni sham ko nyamala yanan wa ni gwasu balan de je yo mete ka ler ko kien ci berech ani bi ataka mal